Azege. Manda ideia, não. Where the fast go work everywhere na me aso me pass. Wait, o mama foundation your foundation. E pa wa gu me wu na me a. Bu agbese selele me gbo ma me wu na. E me graduate e hin. Ah. On pa na so afiro na e ko adori e. Don't forget am. Ide de o adori e le mana. E pa la go ga igbesese. Ga igbesese e graduate re certificate. Ubi akpa nya le fo a. Mada wa ma me wu na me a. E no e be de pa o. Ji o no ge o. Ih, justa. O da fun ya ro wa e pe ni yo. Don't get any time now. Okay, we the committee. Yeah, we the committee okwe. Ah, if I no get o. Ah, Osagedu wa omoru yo woni ya kameri happy birthday we yo. Ya yo, imana yo emi oja no. Ah o. Osagedu wa o ma gbe. Ah, o se many no le bejo. Osagedu wa ma gbe. Ya wa yo, ya wa kama ya wa se ban kama. Baby, the committee. Mama meeting na Sunday, October 10th. Okay. Osagedu. Madam we gbese say your la gogo gumewe umumu na gumene gume ko calm down ni wi na na ah gbega je dojore ganga wa jare ago mu na no ma na kebe mu ne make up na Gwa ya pa anya le fo a. Madam ya si wi na na enu epa gwe dot one no me digba we no gwe bo o epa re ila lo ri gwe beje a ila lo teme ah o gi wi na me smoothie ah It is sweet. Madam, I call it the sese yo mama. What also me like? Merci. I will make up one day. I think we are here until you wait now. Madam, beg no instruction me. No instruction me at all. Let me do my work perfectly. Who should be no instruction you? Now my husband you dey make up. Now your husband no be person bring am for whether na girlfriend or here. Na la o swa bi. He also me no merci no school like. Awa we. E wa re bona wa complain ma. Owu gbogbo o je party. Na wo mama mo gbe won e ma te gba tana ma gba hian. So ko na wa ma gba. May you do what I say you do. Na maternity you do. Oda fun no. Get. I go there to matter. Madam, now. Imagine na wo ame. We land where ikunari na tie ya fe wo woje. Olona. Izere wuriyo. Na me wa present. I want na kun e. Wa merci. O bo wa mi e wa o. Iye mejo, o be to amu e. You watch it for. O bo wa pa na ya gbe. Sister. Mata ku me wu na me. O pe me. Ya ga do gbu o. Iyo da fo e mo da fo me gbo ma ku. Ada fo we ba ikare ka da fo we. O we the make up in na pa. E pa ti we. O na tu we de ni me iuna. Ni wo na we mi se no ge we party ni. Yajo. Na o pa de go so. Na o pa mi de go so. Onu na me yukon me wa yoye ni birthday a ukon mo yo kia Osagedu wa kama me say we JU no get wo we birthday be na u we ga yu we ko lo ya sa che ko me a na mi di IV e birthday na yo me si we say o bo me o ujo Baby don't get okay o e no celebrate 73 years now I go represent for Upper Direct 73 years not be joke o me Martin so go let go represent awo Merci kama bo mo re O sisi yen je gugu e yen ya be present we na we be jo wa ya re la ipo Osagedu wa no re benjo o ye pa no ge o owo ni ya ni mu wa re abi ani ma ya wi se re ya me no Osagedu wa o be ta mi me we ni madam bo ya welcome Sabokia we ajo a o bi yen jo Madam me na chele o madam no le chele I go coach for you when you take easy now when no sunu e ne pisi wa re ya wish happy birthday when you ba wa wish happy birthday ya wish happy birthday ni me make wala je women e messy wala je women okay the thing they pay you for body I no pay me say na let the chop price yeah no na take away re era wa ka ti e pa la wa ri go me ni pa awo kan wa ni ga iwu na Maka wish happy mo isi ni go wa ha
birthday ke makeup. Half education is dangerous. So now we have in our mouth. Where do you have a cover out? E pa mama nya na look ni e ka o si ni e bebe yo si won igo ya te makeup. Oh, you make Oni go be kiti ya. Be kiti makeup. then I kitty. E osagedu wa even osagedu wa ni e fi ange wa every week. Only ma say where Benjo where o ma no ke Benjo re de. Oni ka mai. O ma ni agba ja wi se pa e te ro be gbera na ja wi se. Pa JU no get osagedu wa we no re Benjo yan we ma do wish you happy birthday. I will celebrate 73 years on the 10th of October 2020. Only Madi Maduri say. Happy birthday, sir. Continue. Happy birthday, sir. Asa mama. Asa o, honey. Gwe papa ro bona ni mi akan ni ama. O ma ta mi pe o. Me pa do say. O te ri party na je go mi. Ah, me we was no we be birthday na. Follow. Sageduwa, you say matter your daddy happy birthday. JU Enoge, your daughter wey dey Benjo. Osageduwa Omoru, you say make I wish you happy birthday. 73 years is not a joke. Baba, celebrate. Today will be October 10th, will be your birthday. Everywhere you know now, you know what they do now, you go suburb. But no worry, you go enjoy. You will reap the fruit of your labor. Ekenu na labor, ma be re no do here. Work here, looking at to wise to atewe to your happy birthday, Baba. Oh, well, Sageduwa, when I wish you happy birthday. Ona iwedu biere no Sageduwa no more no riere no do ya weri ye Mr. JU Enoge obedu biere Baba o wi e we o edu biere we Baba o ga yo mare o iye o sei sangberu tuga to vaye Mr. Enoge o ga yo mare o iye o sei sangberu Noge une Baba JU Noge une Baba o Obedu biere Osageduwa no more Owe Baba o Obedu biere Ọmọ no enegbe no enoma Odowu Obedu biere o Noge une Baba Ugazeto Noge unerame tugato tugawe Ogayo mare o iye o sei sangberu Noge une Baba o abedu biere Baba tugato tugakwe vaye Baba Baba o wagizeto Baba o ado atiwe toyo o Baba obedu biere o happy 73 Baba o ragbe o edu biere we ogayo mare o iye o sei sangberu Enoge JU Enoge o Baba o Ogayo mare o iye o Ise isagberu Baba tugato maye Ise isagberu Ipo mi epore deri ero o Ise isagberu
òṣàgẹ̀dù wà nọ́mọ ọwọ́ bẹ́ẹ̀ dùbíẹ̀ mi bàbá ọmọ náà ẹni kò bàbá ọwí ẹ̀wẹ̀rẹ̀wẹ̀ o ọ̀wọ́ tí yẹn rága ìlàsẹ̀ nàga o iṣẹ́ ìṣàgbèrè lù.